Ngonyama lo ingudlungudlu. Inyanga lapha eJimistini. Asilungisa abantu fulla. Abantu labathi umuthi awukho, umuthi awusebenzi, umuthi warawara. Ayikho into enjalo. Umuthi ukhona ngoba isikhathi esiningi abantu abakhuluma lokho. Thola kukhuluma abantu laba baphila ngezikolodo. Thola umuntu ethe umuthi awukho, mina ngiphila kahle. Qamba manga. Mhlawumbe usebenza khulumeni lapha usebenza indle yakhe yekolodo, imoto uyabhatala egarage. Bona umuntu bona athi unemali, uphila ngezikolodo bese akho umuntu angayazi. Yekandla ukuthi umuthi ukhona, kuhlwana ngokuthi umuthi owenzele wena idlo zakho luvumile yini noma uthola umuthi onjani. Abayeke abantu ukuthi babe khulume into eyingekho. Kuwezi khuluma labantu laba abaphila ngezikolodo. Asifuni usizwe ngani, sithule nje kodwa angeke sizwe ngani ngoba siyanazi ukuthi niphila ngezikolodo egcineni. Ningajaji imisebenzi yabantu noma ningadukisa abantu nithi umuthi awukho. Umuthi ukhona, ubuvele ukhona umuthi ekuqaleni. Siyabonga, nisale kahle.